aro toto mahuchi ya strom supua ogwa sundiata yema ya rokomino sema baka ya fupa ro french ene afi lanu makukoro ma me banyema asu zata yo mola kware yo mari zata hasage ta onye anunola lion king miofia ono fima que yesi be mi atogio oga raison ovano ile fe ha afima ye miato miaro miatogio miamamo Yoruba o togio pro mamo ho nopo ko fima oba miatogio ranya agboni rengu ye fien fakaka miatogio bokono pro fa gba malugu pro tonga ka agboni rengu enko alaba ato fima ha o gavano akatu ko ile fe oba miatogio ran konye oduduwa ya eji okandi koyaji efiavi oma adran nyonkonto wobato oyo aro Yoruba dua ko afima wo ho no yin nyama onye to ha nyo ha no fima aro nya to go pro nya mo no fimo yesi ba agento pla nya to oblo ha o to giaro no yin abale nung lalo angle tiene que le catua mi se quoi pour $1,500 para calo fa tombo lopo ye ono fimo koga azu Yoruba to ha ga no zomre ngogbata arona go no zomre ngogbata o ga zon gava afiaro yomba mono aro mono ble kwara afima e ma hola po jira yo dan kora mi atogio pro mi ma ojiba vao aro vama ko mi azu vao kami si ba mi atogi ko boka agbe nya me ka pro mi atogio pro mi ma o to katu vu va dora avama kala vama fima ye mama va ko me onye ofon mi ayom fia o ha traviera gazoko o gazo gaveto agboma pladoro kan ye nyamo honye avofia nyatogi ko nyamo maro ga troire atado ye nyatogi agashimari le no via o kan o ga be anutado amamre o pikanya ova yi dobo nyibo ko maro ba dobo nyibo unko zoto atomanyo klenyo o to pa fora dore ta fa kan yo na gbo dobo nyibo yo vazu dobo nyibo confirma ya togi ku boka gba ye oba adala ha onye gbeta ko ya gba ma be na go fun kan no srom ko kono do damina mo ko ye hanu bi do plato be kan pla amaro mi to no fiaro me pla na no me ko onye kono wala pla gbadora to ha ko ko nye fia ha no ni ka ku boka gba ya aji gamadra pla kagla fa yo jiji ma vio ya ya togi tamla agba shi plato dalaza we ha ko nye chama o pla davo pla atovia ko nya ma onye lo fo pla mla da ya mi onye gamadra o jiji ma vio ko gamadra ha aji atu abanya jete adazanyaki ado ba jigla ro ha da kuti afi dote hoto sachi ha kato tado amaro zonvan ngoche enya Agorkoli ha da Agorkoli ha o togio ke mama gbe ha nya togi ho no do bonyibo gamadra aro kuboka gbo untuvio o ga zonva ngoche la vanya o koklote ko vanya enye fiana dogbo afina nya togi azashi mari ha ritava ugbo ko bato fodo banyao novi ko anya ro je sre ha onye yo nyiro vi keina sre ha ya fofo adala za ha ya fo achina ko e konye jia ina ya ba atroma gba aro yima ofa sre ha ko kama ala ba ko no vi ohlim ko enye ro shebe anyira ko nyira ba ete fiami ya sreda
Kwa hiyo kwa ponero vazo sri. Kanu to Roma huwa yo laba orgasmo ave angloma ko nyato bi bonya yameka anungono akloma paganto wa to sevie to vie ba ayana sevie fina yo azmo e do han vazo sevie ko to fima ovaro gapa ogama mai ho do ma to ha oti afi mi amai ho mi to bi o vaga angloma ha ola moji hu ova to chitati ato vota e me mi to bi vanyo vi agbana ya klomaro wono no vata pom ko to bi vanya ga klomo to kliko ogla viaro di ikenya do ha fa to bi o adu ha vinwe afi ova ku ova to kaji ova ye po kaji va kata epokata tomaro ga glorivu ko fuganzo mai hanya jalo ko fanya kata okparo we yo to bi bia to ka ha no fi ma fu afi ga to bia to kliko okparo yire fu roba hu kaina ovaro tagia odi fu doara yo ba honya fu do ko ya ono fi ma avia ko ma nya dio ya fi ma ovachi ko to do da godo e dudu afia ho koji kala tafo fiaro yana ba madaga owa yotu to hum chikpora ro to yolo chinu garaka to darafima kayo ga ro bona ba afugo mwa hello okay afia akaga ya to maba to away go eu gaba zombu avaro open anglo garoga over yeta ni to bi fanyang ko ye wala ba yo nyiro vio atoto plate gbaja o kwera ava makama ko varo fiari yo banglo ga yo ba yama englo fiara ke imagale ngo ko ye wo cha fima ko kula yo majala o kam vio no vio sonye vio koye anglo gama zun kona dua abalo be nglona ke nyame honya angumao badio kata ayo majalao aviao no viao asronyi bi otoko ikatreva zonglo nyano viaro aba yatobi rala de toklomado viena tamlo to bi via wo to fiemia yan fiawa chama gogo jafima ko ha to chama nyigba to bobu ba to re chama fiaro fia yo nyela ba fo no nyigba ma o che na nya to bia maga vieso ana harata to via ha ko narata ko du to akparo mo nya glo nya to bi dala plano via tali o ha o la pamagoma ko nya ba nya to bi fo nya ploma akpaganto ko ni kata mi zo ngro ko yemi zo ngro kibina ploma fo nya ngro tuto ina nko do ha e ploma gara ha ke ovaro fi ha fo nya eli do na bi fi ami no nu gbe to mo la fi ha yo ma go ago ho nu ago e ni to be plebe to gava ko ihe anyị na via ko nya ya no ka do ma fi ba zu isi ma no la na anya do droko o wa ko popular ni ma go ho nu ko mi o dun la ji wa abale mi to bi le du na o trinu wa ni ho mi lo na afififi amu la padada amu sron ko ko to mo ya to bi o la fo nu mo ala ba amu ho no nu mo o ma yo glo na ba ko ta fo no la to ko tolia ko ya na wo ma yo ya ku do ta wo ma o ta ko na no dotem ko ma ya no glo ma khabi na ba no do to ma un ku ta fo no ko mi o la ka no aro ta ko no da wo mo bo no ku ro ma o fa do ma nchinya o je o pe hajiji fufufu garuru adoha plaba bubu aroha komio hunsagoya kumwa ya yofu la hukba afina odo la adlima afina ni magulo la Agorkoli fo afura na marom ntasa uta yofu misagoya dugo aglema zo magbi afi anya rova atevie afi va dorangoloma
Komisa gwami ponira ne mi hobazarum toron komi atogbe fo mozozo kla ofofu pakpo aje azarudo ha mi koni rom koje yemi ofofu na no komi atutu ro ha ofu fofu la nyashi hama ajida nyaje la ofu na nyaveji yiko yajida ha agohu ihanye biaje la o nyahia ofu na agbata adoto tripima ya mi ofu ara kema ya tubaza pe mo se ma ple atenwe adune acha ohun le nyashi acha gbe ko ya mi to no ronku ya fa da ko no mu chinya o aji ya mo so so ko ya nu sha nu kwela ma ya ta akpe ko ya fa ko no ko ma. Well, I think I have said enough. When we go to the Akan territory, and there is an event such as this, you hear people speaking the Twi language. And even in Canada, where I have been working for some time, although it is a predominantly English-speaking country, you hear the Akans taking pride in their language, speaking their own language. But I understand, and I don't want to take much time. So in a nutshell, I have said that our ancestors, there are many versions about the original settlement of our ancestors. Some people say that they migrated from Iraq, Mesopotamia, Bele, and so forth. But according to Professor Amanuma, some of those places that they have mentioned are based on speculations. There is no empirical basis for those speculations or assumptions. So the only place that can be traced with certainty is Ketu in the present day Republic of, in the present day Dahomey or Republic of Benin. Yeah. But then we can go back to Western Sudan, Ghana, Mali, and Songhai. And according to some sources, Ghana means wolf or sly fox, Amagahi. You hear that in Ifa divination, Polyjongbe, the first divinity in the Ifa divination trees. They will say that one of the appellations, lo, Ghana Vutuma Zatoli from Abunao. Lo, the male wolf dog does not stray while treading on the father's path. And they continue. Alienyo, Alieglon, Atonyo, Toglon, Gonyo, Goglon. The river of the path is good, but meanders or curved. The river is good, but it meanders. The shore or the bank of the river is good, but curved. So you see the origin of the curvilinear forms, which is an aspect of African aesthetics. Okay, so from Western Sudan, they came to Ile-Ife. From Ile-Ife, they settled in Ketu. From Ketu, they came to Homa, along the river Mono and Kwara. And from there, some of them went to Tado, the ancestors of Adela Atogble or Adashimari. They settled at Tado. And then the ancestors of, the patrilineal descendants of Ʋuʋɔ Kagbe, they went and settled at Dobonyibo within the Adale, settlement. And then from Dobonyibo, they came to Notsie to join some of their, relatives who also split from the Tado group, the Agorkoli's group. So at the point when Adela Atogble passed on, Adashimari also visited Notsie, and he impregnated Vanya's sister, and he was compelled to marry Vanya's sister Asogbe, and through that Pone was born. And Pone also settled among the people at Tado for some time. And then after the death of his father, there was a conflict pertaining to the possession of the father's emblem or symbol of office, China or Chikwa, and people say ivory stool, which is part of the emblems.
So as a result, Sri, escaped to the uncle. And the uncle hit him, the uncle Honya hit him for some time, and then later, presented him to the